area busiafo ye mammo mama kwa aba mo nya bratwa me ada ye ho akwa aba afi ye de ofan etwa to ye Ghana nkomo no ye de bremo ma ye ma ohima efia mansa pambo happy birthday ohima enya emfie enum ende hooray ohima at 5 into ohima from o papa Dr. Pambo o ma many sisters ni nyina. Their statement is simple. They love you. Inti nyame enshira ohima papa bi ohima efia mansa pambo ene wenya emfie enum ansa ne bedi Ghana nkomo no meda Addis beauty ase se wabotire fefefe ama manfo so kanfo meda mu nyina ase ne momonko Addis beauty obebo amamo ofre no obeba fie no abebo amawo ya ubuki appointment a eboa ne pa nti wonche se de ye nyina ye ni adaje no nti wonko papa na waye amawo frɛ no 020-962-7202 020-962-7202 Dansoman Banana Inn one Mabrook Park no NED enimhwe na Breed King omoma Macbrook collection empabwa himfie empabwa pa eneme leopard empabwa yi Macbrook ne de ma me se ohwa ene top no bekopa ena me so me se ane meche ene machi wonso wani age ho enti me kan for Macbrook collections amount se empabwa de emma ne mema de kwada de odi beko school footballers dia wode ebe boot odi be training ene de wonso de be ye wo brisk walking ne wo jogging ni nyina wo beko Macbrook collection wo pick farm Otrabe di Pele Plaza no ko anim kakra bia wonsa benkom so ehwo na Macbrook collection wo for 0244 211 491 0244 211-491 yada wo mo ase afi ene ensem edaba maso aye bedwentwe ho no yesi oboase ene wasan aba nkwamwe oboase mine bounces back if it's Anglo Gold Ashanti ye adwuma mfie wo ha wo ko break bese mfie ensia wo mo asan aba enti yemfa nigye anase yensua bibi emfri break no a wo ko yenimu ne yensan toto ye niema ebiemu Nooks for no cancha political parties and is say asembia any who are sebi mpani anim ye de akuma na dwam esi edi nchini di mako ene techema therefore ya ne ano ene ye de ka enti won hwe no won tena se no wonka se wo beka se wonka kai se ene ena EC Eminent Advisory Committee no ekohia interparty for no ebebusa IPRAN for no wombekwa na omonko efi se wom so e de aba betudwa se ochina ebena da 4th February no wonum ekọ demonstration enkran de no na afi kra de wom ko tena EC office wo koje de wom ya hoho ayemfre wonum ho enti enho nkomo ne bedi aden wo munya abotere emanka ne kra no Eminent Advisory Committee ni wo mu meeting outcome no na nko no matumi de agina so na wa take decision bia ebeboa wo mu nti adenti na wo mu pese wo mu ye ne sa eno achi new year meeting ya mampani ehia diplomat na say diplomatic call wo peduase villa ho ana lodge on eno de ato mo nim se de ebeye surest we pa ya de be kwati akata se sheproye ni dream die no kese pa no eni se base diplomatic community no wonum te se onum ampani ne appointees ni bi ehun bon proye bi mu kata se bi mu sensem a omumfa emre ne office na nkasa wo de man omumfa nko wada ba bia asem hia ye mfanya batan ti omumfa mesi wonu ankasa na nim people omumfa mra ne office na afi won hyase emfamfiri konum eno no amanfo se nti die binum adi kan keka commissioners ni bi ni ambassadors na keka no mampani wonte ana se amane hode a institutions na won betimi ato akwantia corruption no wonu ntumi ntu anamo a esese wo mu etu we ne nsem wano pay ye di ho komo bema kwaku buan ye deputy communications officer national ema NDC amanyoko no kwaku akwaba nyame adome ho ye medase me ogidi se wonso ho ye se dia hyase me enko ne saa na bema kwa me bafo ye taisa ne mrane se abro enye abro nso de enye ye papa na ono ye Bono regional chairman ema MPP amanyoko no chairman akwaba me josoba boko de ye mpasse damatri dam ye de nyame ase ene se de ya hyase boko emechia mo a mo age so kama saa na me hwehwe kwagu oboase
a bounce back home. Me de na me bisa se sia no gold bar no saa na ye de beko ana se ye behwe na ya add some form of value na asesa ne amakakra wadwen yo say da wase pi kia etifo na yenchia ya hwefo yenya no mo a mo hwe ogada nse ye ne ewo asantema mu de oboase adwuma na so oboase good face first na good face ai ne be oboase good minds and ne mo abaye angle good nse ya dia daga na fu nyina akoma so ne asantema na emre bi etwamu no na unu aba kwa na mienu bi adwuma wo boase good minds na se omo befia na be hu say yes emrantie ene mabawa e baba bika mi krom bom fa chiase maybe ne friend do say no e pani pa wo na ye bo man afodi say no ba bread do say be a wo bi a me kire won ne dom o ka ne to aso be 10 na bread do say mu dru a chiase ni ebodwa no mo be dru a utumi say yes e me maba eduane wa pata na tinyo mutumi togu mo ka ato no mo ko tata no ne eton eduane o ka is ya nti say ne ya gbafo de ayen ton eduane no first no on say ne eton eduane harvest yeah. or my harvest yeah ne die yen san ton eduane nti utumi hu say oboase gold face and also oboase gold man say ade a abeboa asanteman ene Ghana ha pa no nti emre bi a ekwa ahohihia mu no na ade a affect Ghana for ene asanteman pa o ka say 2005 ana omampani kufo na adwen say yen redevelop oboase gold mines na yen fa abefo mfidie ye di 2 mine no yen fa yen say time na amofre bi shaft na nom de underground okay ekokoye ayese yi na twede no na nom de ko underground ekokoye mine no nti omampani kufo ka say yenye sa redevelopment no na se de be ya abefo mfidie ye di 2 gold no omumfa bi meka ho se de be ya ye betumi enya mfaso ewo so ne ni padodo bebrebe no so ye adwuma ho no manpower no ne yi no na se nipa omo se bi omo ninimudie wo man ne ho no ye betumi deploy bi na ye kakra de memo omo de tumi de ayede ama wo mo nti edidi mu ana se ne ye pe investors amomaba sa nti from 2005 no ana sa redevelopment na ekoswa but then am say ye head engu no because that time na good bo wo soro pa eno nti no kakra na omo ye bia no na omo nyamfa so yede efri so omo so na omo ye adwuma wo mu no so no omo yi bia di ana omo sika so omo fa nko yede enko resettle wo mu bebre ikrombo fa chat ni pa bebre wa na omo ye adwuma ni bo ho a ye ma omo betena afia ye yede ye ma omo bibi kakra ma omo de be establish wo mu into mampani John Daman mama bae no so ehye mu kena se ono so be na fa mu die se de be ya investors na omo so be ba no omo so betumi aboa ama yatumi enya mfidie papa ne develop mines ni se de be ya yenua no so be nya adwuma ye nti se ofre yenua zuba na oye MC ya unu zuba kin zuba ona na MC wo oboase MDC epeso akwasi fori champon ni guy named din Kinzuba from 2012 no benyina no and 2012 coming in no na according to ono no was no give a progress report a massa company from Angle Gold no because that time na go what good mines na go faith ni from Angle Gold for no no de ma wo mo say de be yo mo benya enfidi papa dia ba be dey abetu nti edidimu ana omo nyina ana ndisi aban efira konwa so na nado nso eyede ebaaye na nado baaye no nso no so beto a ba bia ye esiye no ana wo se obehye mukena na mpani ampa me no katai oboase good no etumi ayede aba force wa eye adwuma eyade pa mesusu ye se edi adwuma bebre ye nuanom no a ewo eho se de be ya omo nso ano
ɔmo nsa bɛkɔ ɔmo ano because mmere kakra atwa mu ni sɛ na akɔ ɔboase a sister ɛkɔm ne hia na aduru hɔ no na nya asɛm ketewa obiara adwuma ɛnkɔ so ɔboase ayɛ din nti sɛ nei man na tumi aba na de adwuma ɛbɛbrɛ nkɔfoɔ na ɛbɛma nkɔfoɔ nso businesses ɛkɔ nso akɔ n'anim a megye di yɛ sɛ yɛ wokɔ ɔboase a stores bebree hɔ a ne atotom ɛfiri sɛ adwuma nkɔ so ɛhɔ na adwuma mo yɛ anaman ne no nti ɔmo kɔba na ɔmo nye sika na ɔmo kukurum akɔ akɔtɔ nneɛma tete man ne no nso na nkɔ so ɛno nti no ɔntumi kukurum kora na akɔ akɔtɔ nneɛma nti na stores no nyinaa nso yɛ de ɛkɔ fam ɛnei yɛbɔ mpa yɛ sɛ saa stores no ne businesses na de wɔ hɔ na ɛtumi boa ma mmerante no maba wɔanya adwuma wɔ hɔ na ɔmo nso nsa kɔ ɔma no saa businesses ne nyinaa bɛtumi ayɛ de akɔ n'anim yɛbɛsrɛ nso sɛ yɛntu ne saa ne yɛmfa nkɔ ama no ne akɔnya bi wɔ hɔ na ebitumi amodify no na etumi aboa na ye de aye jewelry ne saa nneɛma bebree asiste betumi aboa ma adwuma nso aboa ma mu ha megidi ese betumi aboa ye bi wa ha bato behu na PMMC for no yeah individuals ne kora jaba no mo ne yayin mu nyina omo awo companies ya omo ye saa nneɛma we bebree we mo jaba jewels kuma so agye din pa kuma so one of the leading ifo ne bi our company kase a omo yesa enema ne bi but ye the extent say ye ntu ne nsesa ne nyina free ha ne yɛmfa nkɔ South Africa yɛsesa ne nyina free ha ne yɛmfa nkɔ abrochiri ne yɛnkɔ nkɔtɔ no but ye benya ɛso mfa so wɔ memo for no say na omo maye omo de na omo de omo gold omo tu yeso aba omo mfa so sa yes on say ho no value for money bibi kakra bi omo benya bia no no madane no na mfa so ayɛ de abaye so ba ye Ghana for no nse say ye de ye be mechanizing and na say me hu say de nse ye de abɛɛfo fidie ye de abɛɛfo yetu awie no a ye de abɛɛfo fidie bi dane no so de me pache ne yetumi de aye nneɛma bebre na mfa so aba so tete waso ma de eche we ukin ye da okɔ mu e bia wedding ring no mu ne yi na nkɔfo nso enya adwuma ye ne nso yetumi akɔtɔn bi wa ma no ne no saa de ne yenye ya ni atata gold ni nyina ni ye de South Africa Dubai na mo ya yeto yesika timuto bi ana oh na emre bi etwa mu na aye no na wedding ring bebre na mo ye no individual na koto gold no atam na gold na e ba so no individuals na koto gold no mo akọ no mo ayama wo dada ni shem so wa hye wasomade wa to che bia ne bo no nti amanfo nso ntimi ntoma ne market no nso nkɔhwehwɛ oh once ya we are prepared say ye be shemu kenan no senya Ghana hankwa ne beto no Ghana for de kakrom beto no so tie ye ne ya e betumi nso de bi akwama no ne amama no for so ato na sika da bia ye sesa kwama no ne koto ne baba no eso aye de at won say no na ma ye dollar no e dwane bebre no because sika sidi ne asesa ne dollar ne ye de kwama no ne na tin kura nke betumi aye bi ha no ne ye kwa koto no ama no ne aba e ma ye sika no pressure baso nso anatam bia ne bo nso ya ye de ekosoro nti misusu ye say ye nyina ye beda ya ho ase abanya betwa mu nyina from President Kufuor Petro John Dramani Mahama ene Nanado ono so ye bebo obi abaso na obi awura o player e dia beduru ba be ye dura so Boase Goldman so be nyina na ene me so mabo abaso ene wa ya de kwam Anglo Gold for mu South Africa and omo ya de ho pa nti adentina ha de omo ba ya also omo fodi apukọ na omo san ekoba de na ye de yentimi nya manfo nso aka se free to gold nyene ampa omo shase ye che Boase de ase over 100 years adentina de yenya so mfa so krasa me that bebre ma memfa akwanya we na menchia wahwefo ba bi ofidi kese no kodure ma omo nyina achi na yabo omampanyi na nado danko Akufo-Addo na baso ene Ghana fo a omupi 2016 eto abama na 7 December ofa yem MPP ye manifesto na edadi pefe wo mbosha ye hye se Boase mines na Anglo Gold Asante at 2014 omuklosu ne down we really asia omampanyini na nado danko Akufo-Addo kohye omubo na yesande share yen manifesto mse ba ye be ye ho adwuma 23rd January 2019 ena Boase redevelopment gold honsami omampanyini ko officially na one Asante Manwura
otumfo ose tutu na ono akasa ayese omoba omo ho se 1 galamsey fo agye o masase ni nyina na ono request a sojafo in 2013-2014 so omo nkobo concession ho ban sanse omo ne Anglo da Sante ewo nhise na Anglo da Sante fo ya ne ko otumfo ho se agreement ya ne Ghana ban wo Asante man ka ho bi no unfortunately galamsey fo ayede agye asase nafa enti yebehia bambo na omokoye nhwehwemu no so no ne chese galamsey atake over Anglo da Sante nti asojafo kora akọ baya obekaya 2013 mu ho na wo communication officer ebra sojafo no yes wo chesi galamsey fo no through that na omo ka ba kuku Anglo da Sante communication officer no otumfo kasa na ne chese Anglo da Sante management na boma yeden abu omo ka kire otumfo se Asanteman mo wo chefan wo godu ya yetuwe okay oman Ghana shares ne dia na ewom ne dia government of Ghana 2011 eton yen shares no se wo matwe wo ho ayeden afiri ho nti ne chese na Ghana ni shares asa 2013 eba bia na ye be krosu obuase gold ne down no na oman Ghana eni chefan bia wo mbiem nti omo a concession ye omo de ye South Africa fo ya ubo omo de na kotumfo ho se ba bia duru no galamsey fo agye aduma na de a ene ye kọ na mom the situation is nipa be se 5000 ye kulo so aduma no enipa be se 5000 ene ese se omo kofi enti otumfo etu nanum to mo obi ateye 23rd ayini se okase aban empe investors mrem ana aban enrezi sika na omumfa nwuram because ohwe Asanteman adehia omuye aduma ne nkrofo omufiri achichini bencheye na aban betena se ahwenhwe ha na omagun na nipa be 5000 se nipa 5000 ye aduma na se kire ne se enipa 50000 ena ye aduma enti ye nhwe ma ye nwu no enti aban ne mramu aban ahodin antima nyede amam 2014 no se de Asanteman wura otumfo kasa na ano no nti ese ekrosu ne down nti ekrosu ne down enipa 5000 ekofi enipa 50000 ena akọ ahokyire mu omampanyini na anu ada okase na ose no esese yekomra hye bedwam because hwe yen mining art ne ade na bibi a ye beye bia no international agreement bia be sensan bia na esese ko mrahye bedwam se de article 181 ne ka no na ekonya parliamentary ratification nti aban ba ye nda na nado danko akofo ado no ene ye kope investors buy for Anglo Gold redevelopment nti akomrahye bedwam eye $881 million ena investor ya yenyan edo omusika ba be wuramu national revival Anglo Gold Asante se be ya temamufo a wo mu kofie ene Ghana mabuno omo pa adwuma ye wo Asanteman mu ho no mo nsa betima ye den akọ ma no enti mrahye bedwa ko mrahye bedwa mu so no mrahye bedwa so gitum se hu behia se ye revival Anglo Gold Asante de adwuma be ye den ebeba nti omo ma approval to that agreement na me no kase sisi investors na omo buy na omo do omo sika $881 million ena awura mu sisi a enora ena omakwa bia na omafiri adwuma ase ankrofo omu kofie omu experience dada omu kofie nyina 2014 ebesi na mfie be sensia ne no omu nyina aba back a omu ye adwuma enora manager na kasa no di to dwa se sisi a o start ye no enipa 3500 ena omu do omu aye dey a start ya omu ye Ghana fo omu ye adwuma wo honom kire se nipa 35000 na ye adwuma go nipa ba ku bia be ma na adwuma ye bia no ohwe yire ne ma ohwe abusua enti se ye hu nipa ye ma omo adwuma but ya mi hope so se enti ase ampanimfo ne wo mu san call ye no ekita for situation nti a ema wo mu call kakra na
Yeah, nanka hokwa na me bebe. Ntokro ni abone no yensan nkọ ye chibie. Obaya me no ya adwen. Wo hwe adwuma na o ma start ye na. Eno akwa hwe wo mo nkomodie no mbibia de ebehia ne se bambo na ewo ho no ma galamsey fo no take over. Angrogo da sante anya bambo no one. Ete se security na ewo ho no gusu ye de ekitamu because me hu galamsey site be betima employ nipa 3500 in a particular place. Entino sa bambo na ekita man ne nipa 3500 ye adwuma sese no ma bambo no nyeden enkoso wo honom to protect omo conservation no because omo guso a omo tu gold na ekọ animu no e kire se nipa dodo ombefo omo wo honom na ebe den ebe kosoro. Number 2 as say ye nyina ye hu se one mining community bia ewo honom bia no o man Ghana haba bi o matu gold bia obekọ na ho ayede asai eno amitie nana okogina mu ma otumfo asanteman wura de to dwa se ombehwe se oboase ankasa so mpuntuo no ya ade ehia oba obekọ o man Ghana ba bi bebre omutu gold ni ada yi minerals no obekọ na kuro no mu no onkase ho ne ye den ye tu gold ye kura emu otan ofa bi te se takwa ene ade a takwa town rose very very bad omutu gold oni ade ukọ oboase ya oboase town rose afeya last year our mampanyini adabia ye communia kwakubwa na omukoye demonstration omuhu se de kumase ayede ayefe omode obuase nyina ayede aka ho bia aban na aba obuase tanwuro so omoba abaye so dabia mbisa me ho se kura ye tusu gold no ufa biti se Kenya asia wo makwanye tanwuro so na ankasa yede enye nti ye behwe se enye se sika no kokeke na mom omo ankasa so be take steps se kuro na omo tusu gold no amanfo no so be de akwan ni keke ana kuro no hospital development because in South Africa baby omo to omo gold no se jo bega na baby anya se because our capital but utimu se hospital papa yes kuro ni mu ye kama hu utimu se ni ye nya fi kuro ni mu no omo benefit enti me de say akwan me fan say akwan de for now no part of obuase ni asantemanta mu nyina no abana take care of but they say yenya ultra-modern hospital schools were schools so what you see industries eni ebe bie enye say tambia mining ho no obi adi na ni be dey ebe kire nanso adwuma foforo bi wo ho a ye nya sika free ye gold no ye betuma ya enye obi a na betuma kwakoye mining adwuma okay enti no mo nso do o mani be kire o say ebia industry bi wa ye be bia no so beboa timamufo no na o manya adwuma ye dey aye mani age ade ba kwa management na ye enora ne say ukọ oboase ya ye wo 59 electoral areas ewo oboase ne nimpatam oboase east yini nyina west ni nya ne o maye ne say electoral area bia no wo mbe kosa area honom na o makọ akọfa timamufo no se kwakubu amenu akwakubu ahenete wa yesi kwakubra ye ba be ma training electoral area bia no o mafa nipa miensa a omu train omu for a certain period abosumi bia no mbe ma omu 850 Ghana ebra training ne koso no nti nke se ayini tre ko vacancy bi be beto hono ma wo mu wotemamfu a omu free area ho ayedi kana yeden atete omu a anya nkrofo omu akwaji nimde omu mfiri man ne mu ene beba be ye adwuma no na mom yeden tete ne yeden ma ya ye nkrofo omu betima ye eho adwuma no enti ni nyina ya asem papa ne yebesre ne se Ministry of Lands and Forestry ene mpanfo a omu kam bi omu bebe mo mani ayeden adi akire ade ba ko awrezi ya oba ya menso me ye concern ne se akwakusu kan ho asem se raw material say yebe add value yes it's one of MPP yem plague say and say your manifesto you say aluminium industry ebe ba hanom na yetimi ye minerals na yetu wa hanom no yebetima danani o danani a ebi te say yem bauxite ye fane sa na o de ko unya kapre nyeden emfirimu ba yetimi nya yen aluminium industry te say awaso bauxite ya last year o mampanyin dia so akobo fama
ye ba be sini kase a ye be nane no eno ma ye nya so mfa so nti agree with obi a say ye nso ye be nya bia ye be nya ne kase so a ukwa South Africa ye nane ne wo honom omo de bi ye omo chain ni ade omo one of the largest hospital ewo South Africa no omo gold yi be gold asante no contribute to $120 million eno omo disi ye enti ye nso anya bi ne se nane wo ha ebetuma boa ma oman ni mpuntu ayeden akoso nti me wo didie se industries na aban na free ase so be aluminium industry ne so no se be ye tu ebe na na wa ha no aban ni timi de eno nso timi ba ma adding value to ne ye nya na ebetuma boam na eno so ebe ma aban anya sika dia edinani a kire other sectors na eno so hia moa ye betuma ye den apejam na Ghana mabuna omo pe adwuma ye no so no omatuma ye den anya adwuma ye meda say ne me baba mu yi di na woda na sa ma hu ne ntem aw PSA wo say Kwame Nketia Yamwa PSA wo say Kwame Nketia Yamwa ene ye wa woda nti PSA o papa officer Nketia Yamwa owo Ghana Army ma happy birthday ene o ma mini unuanu ne abusuafo ni nyina nti PSA wo say Kwame Nketia Yamwa baby a obi am se sabe uko screen so ba daddy beka ache wate se yeshrawo se nyame so enshrawo na oma wakoma so ade nyina emrem afei yen kohwe saa isi asemi ebiem kwakuminya ya nka mehya wo Kwame so nanso sanse enne meeting wo ho mo amko kuma se dem mo kan se mo atwen asensai nti nka mo twen se mo hia advisory committee na mo hu dia ebekwa akosi afei ne nkrata ne dia ba mo si ye sia be ya akra demo ebinada kra de ekoji isi ho aboso anye bia ne meeting no mo beko mono meka IPRAN Inter-Party Resistance Against New Voters Register mo beko eminent committee meeting na waton sa afremo no me da CP no kre ye beko en e chairman ni general secretary ni mpanimfo a fake you almost say omo represent ye no ye beko ne akwa akweti omo no masem se we no em say eminent committee na omote ye no and em said den she ba say omunhia electoral commission share political parties no and civil society na omunomo entrance ni nsisi asem no se de be ya abojoye abotoye mbe ebeba enu nti no na yenso ya hyehyɛ programs be we yanim ye ne nyina ne se register na ho ne register papa enu nti ne hu hia se be change register na wo tisi enu nti no anche ye first demonstration no ne hu se eminent committee no de betu dwa se nka be ya nka electoral commission ni nhia na obi amfana sam entudwa emse entiase anya adwuma meeting no anche da ama nti the plan na ya adwen se be ye no ekoso aye na ye de kumase so koye kumase demo no ye kumase demo no na emse mpanimfo e de petition ni bi koma otumfo na ye ka se de bi yen twen so kakra ni ntie mpanimfo asemo mo kan no de yisi be ya fa ho tem se free kumase ba ye ni 2-3 days ana ye nya nkrata bi e kire se yisi ni de nkrata abre ye se afedie omuni political parties ni be hia yen NDC de law abiding enti no ye adwene se omato omosafre ni ayebeko but yen so ye be ye stakeholders consultation said ye be ya ye betumi amanipa bebre ehunu de ekoso into kayem se nura kra no se interparty committee ni kushia JJ Rollins okay and na oyi unuanu mu bi ka kwame committee kese mu nyano mu ye interview ho ma JJ Rollins ka se ebe ya omuma nipa bebre nte ensam na omoka no ebi ensam omoka no abawo ti so omuma nipa bebre ti a be nipa bebre nso egidi ewu mu no ayede aba okay omakokufuo ho nso ye sure say no amete say omoko president kufuo ho ebi aba the close of the day na the president kufuo nso kan no nso aba abede aba betodwa omako shake ho nso ma shake nso di okoye no nso na say no nso abetodwa ama kofu nti yeguso a benti your programs na we yanim na
ya adwene say ya na de ndie eno de yemfa ase kakra yemfa nto komase no mo kan wo badwam se mo suspend if he say mo beti mate say eminent advisory committee no efre na na meeting ni beba so ti adenti na mo sign dia betu just 4 February no mo sign akoyisi ho mo koye dan mo kopeketi anase programs ansa na be program no take time ansa na what me I implement it so dem me patche no ana enimre nso ewo yanim enti ye free kumase bae na nhihye ya parties ni kuchi ya ene ye no gire say omo form timetable nya dan ento si be share yisio si share yisio ye free timetable nya dan ento na obi anhunu enema ewo yanim a ye pese ye beye okay my form timetable yeah interparty no one ka say mo form timetable o say interparty for no kuchi ya ana mo deliberate ye no omo adwendwene ho so far baby omo aduru ene baby omo nuru ye ene niam ewo omo ni me so omo ye den eye do omo be ye ni bi ni protest ni bi aye ya picketing so ye de e ka ho kuma say mass suspending that time de na munya omo nya nshia ye na me kire say omo ba be review ana oba be review nso a etese wonya road map bi a obefa so dem pattern wo wanim nyese ne nko ano wetime sore ya me ye bibi ese wo matam wo wanim sister ya wo dem pattern entitam wo ye nim ni bi nka mo be twen na ye dependent on the outcome of the meeting with so hwa emse central region kura no omo e copycat wo ayi isi office emse nansan ne o hwe enough ho nso a butafo nso ayebi a omo nyina agu so omo ni nyina ye niema a ye se de be ya entiase be ye dwuma na ye nyina ye use ye register papa ye we ne de ato aba because emne ni wo tisa aka be 8 months na kwa akoto aba da ben na ye kwa akọ obenya tan akọ campaign not spend about 2 months e de akọ tisanko for so mumra metro mudin fofo abre wo register fofo na sisi a mukohia interpa eminent advisory committee no na monkomodie no ekọ kwan foforo so a afi mu meeting ya mode ahye benada ise mukọ easy office what becomes of review see ko kuma be ni review on dem patch no na say almost add new timetable aye aba okay a mo penifo so mo be hia o bi gina mo kon so se mo na mo ye mo ade yes enti say o meeting no na say meeting ne ba na yeso o jai o program no ma o ma draw no o manimu a so be it say nru ho nso na yeso o ye koso a na ye program say ye ye deje register papa na e wono esi ho no a me gidi say after say wa kase mako former president Rollins so be ko former president ko for no mu ni gidi say ba bia mako e bia mpanifo no be kan because wo di asema ko da mpanyini wo hwe wo be kan onka no no wasan na mabonte na wo ye wo ye abaso ba so na emeja ejapa ye ana wo ye kire nso legal so no to ye kire nye illegal illegal na so last resort last resort say wo akwanya court kra na last resort. Oh, demonstration should be the last you explore dialogues and other yeah, politicians there demonstration no a first thing. Really? Yes, and a first thing last resort in the court. Nti any adentina mo san ko ha mpanyimfo no de mo asema koto wo. Say cheche match na wo. No ma hunu de ekoso. De ntia yete am ye register na wo no. Mo na mabonti ya mo ye demonstration say mo kasa public. Last 3 days here be 1 month 2 months here ne de call all the police station machines here wo here. So we say koto this what am the abato no. Machines here no an de call ye koto aba. Oni bi this buy say papa was say credible. I know much say pressure ne said the district assembly abato tie na nye say na difference be the presidential and parliament. O the Adekye police station now we expect it nipa 100 be ba beto aba. Na say uwie ne nipa 40 ne tumi ba beto aba. Say na we wadwunu mti nipa 100 ne nya ba beto aba. Machine ne bitme na no mu say nipa no ema. Tana no madwen yo mu. Enti no de machine 40 machine ko ye no. Na say causing financial law to the state. O koya de nipa 100 ne te ba beto aba. What's a Mrs. say nipa 100 ni nyina menti. Ma me fa machine anya papa nko. Afi de machine na ko ya, uwie no abeka sa de na ye credible uwie ya. What's there be machine na you overstretch. Ye ne sa hwe oman no etika no eni kwato me yutu no anyhow. Ye nyusu oman etika no judicious de say de be ye mfa so be ba so. Na nsenye we yusu de ato aba de akwa to de to aba. No anti ne hamusai. Enkwala bibra no manya 1.2 million na nsenye tworo mu de go register. So onim say obeta trading for ade ntina base 6 months ni. Sina sorry. Ade na base 6 months ni.
okoko di fofo nti EC office na ma yen hyehyɛ sɛ Tuesday mu be kono de na mo kɔ ho hwɛ dɔm a na no na mo de nam kuma se mo de sai kɔ a ede ne ye ni sese mo hinda wo mo adwuma ye ede ne ye ni sese yete ye de ko kuma tene no of kɔ na ede mo nya ba bia anye demonstration no sanya mfom so ye ligati etumi pikete ewo ayi so okay nti ho ne mo kɔ pikete ye de demonstration ne be kɔ ne akɔtena ho kosi bereben da bia se ba se da bia se yetena ho da bia betumi atena ho I see enti we no mu nyina ye niema ye ka se Ghana fo nyina amoa because amama ye twa ye ho asia no abato na de ntokwa ye dey eba sister ya ye kan na mu nyina waso mu bi na mu tere yisifo mu due bododo mu nyina mu nti atema ankofo yi kan enu nti na me dese news fo ade aba beto dwa se eyisi ne political parties ne ntia no mu kasam ne yement anya dwuma because unu fa de ne konkwasho de na french omotom oba ya na oba impuso ato Ghana for so senke atenate ne ya discuss ne nyina obi atene ho ate ka sister ya menyi ne senka ba bia yeduru ye nka na ipa ye nka no ba bia ebi asi pense about parties no ni EC to anamo be a election ho about parties ni nyina abeti EC ase 92 na nya opake eyi na ne de to aba the political parties ya the parties they be more ampene so but ye to wie no mu nyina akotena ase ana ye nyina agitu mu say opake ne empebiem it was after it was not after on say ye din kan de abato patoma nwi 92 no ye de koto district assembly abato ye de koto district assembly ye de to MPs unmusa da bi ye de to presidential candidate for the first on say 92 ne to presidential and first and say koto MPs into presidential ne to your mulutu ye no ana omo churo stolen verdict ana omo say primaries ne kura MPP for ana omo te da bi nteti a omo na mo ne omo anya na enye da bi enye omo say omo na churo so omo nya ba ntum enu nti omo mo nkofo contest MPs no so na me patire no ama 92 no omo ampene ba na ato aba na wie but before am de beto aba no omo am ready consent bi e de to abo mu tu wie omo am ready consent ye to abo mu tu wie anta no omo ready consent ana omo nyina akokọ tena ase ana ye gitum se da bi opake ne anyi ntumu biom entini yanya abefo de eye transparent so musa e free ho ene ba be ye se the picture be ye dey ebe boso unumusa ni nyina party political parties na kwagitum nsa na de eba na nsa ye so we can review say after no na fe that be a review and from 2002 a ye nyina ye 2002 for political parties ni nyina kwagitum mu say ye mfa abefo mfidi ntwotwodin ni ye take ye finger thumb say de be ya ye twodin ne ba kwa ye ntwo bi mu no review bebraba enti san ya aba ne say tembia na ye kɔ yanim machines na say so wo machines na fom so wo ho machines na fom so wo ho na ye change machines no ba udin na ya fa na ye data na de eni kwa say change ne bi na nsen wonte say IT na wo electoral commission say information nyina de wo ho enti wo ba ye nhia information bi o picture no na ye befa na ya fa fingerprint enti so wo information ni nyina na fingerprint nkwa na befa fingerprint na ni ho dada into the ID card ne ba na ya twa picture keke na ya twa fingerprint ba papa no ma me ne ba bi ofre no age no bi bia de ye hia bi me fita ho dada kosi enkosi kwada ente dien ne ye ha ye ho se ye be ye saa de we abe wi ase ba bi enu ebisi Kwame madam no so say parties no konkohia isi so enti omo enen so meeting e wo ho mo amonso mu hu ne say oh let EC onye na adwuma no e so onye na adwuma de but obetimi apose for a second na what ye other stakeholders in so concerns ana ai oba me da se bebere na di kan NDC ene omo say political parties bia omo kuntia the compilation of new voter register no so mkwa koye demonstration nyambo Tuesday ma kan say the wa kan ye no so no demonstration there you be a constitutional right so be demonstration and the obi ansi wo mo kwan ye di kan ye bebo omampanyin na nado danko akofo ado abaso say wa maka bi ma minka bi eye adwuma ene dadua me no kasa yi no because ne penso ne ye demonstration a wonti agye na wonti se moja ye de ahwe aguo wonti se obi ani abo wonti se yabo obi apapa na chi nche se
Ghana yen constitution na ye tun se de be ye adwuma no omampanyin na nado so aye no de ye adwuma mpa enti demonstration they should go ahead namom NDC fo no sore a meti o national organizer na no mo budget so mo sore mo se ahokere wo Ghana nti Ghana fo a NDC fo ne NDC fo soldiers na mu sun kom no ene ade no sai sika na no mo se ne wo kumase ne edikan so omoma omo 300 series ya wo ye NDC fo soldier na etimi ma wo fa handkerchief eton etimi ma de cotton piki ba omo kwa Asante region close to 1 million Ghana series no omo say no omo di kana ka say won be say millions of dollars say be a new register na emmaso question am bi say omo ya omo o say ya ade a omo hwehwe na ma mu a say omo boka nti ahoche NDC amonso ahokere na mo wo fie no mo wa ban mo mamie adwuma mamfa adwuma matemamfo anye mo wo opposition de mo timbie ma no ka se mo benya millions of dollars and they are stop new register millions of dollars nche say China ye de be ye new register yo mo se Ghana fo ho kire o mo sa millions of dollars entimi mi adwuma mo na mo se akwanye ye te ase mo ba 8 years mo anye kwan sa millions of dollars na mo wa kwan na mo nam so mo ka ho asa na mo mfa nye mo se hospital beds ni ho ana mo se mo ye social democrat ana mo party mo se mo de somtema amofo ana mo 1 millions of dollars na Ghana fo nya hospital bed na ambulance ni ona mo nto ambulance emfa ma Ghana mo je sa amanyoko mo nwe Ghana fo ho na edikan sa sika na mo se ya mo te egudan mo a mo be say dia stop easy se man nye ne constitution perform ne constitutional duty no sa sika na mo kan ne ma mo bobo so no e wo Ghana ha no se mo fi se sa ne ma no e number 1 priorities there ene mo invest sa sika na mo mfa nye sa adwuma no obia obse wo mo ko former president Jerry John Rawlings ho ene o makọ former president Kofo me kita very graphic na futuo na former president Rawlings de ama NDC for na so omofa omo kan ne o kan na mo we ye Ghana mansan nyina pipa ene kitami daily graphics so for page 17 politics or say don't take entrenched positions. Rawlings urges coalition EC on new register me no kasa sisi kwaku bo ahen say Sani o kama afenu ni nyina. Mo a mo se mo mpene so mo nye mo asem chinchini chin se ba bi agya ne gyina. NDC no na abato abedwa ko so men kasa me mfi obi a men nye wasem chinchini chin. Mpacho. Ya ma constitutional duty. Sa constitutional duty so mbe court to session e de se wa act wrongly e na court be intervene. Sa wo ye waduma wo tumi e wo 1992 constitution ni mu no ansa na court bebam no na tumi na wo de yi adwuma no wa act wrongly o act wrongly there no the court ye den ebamu but say electoral commission abo aben pre me kwa akoye register no court in this world and be intervene restraining them na lawyer bia wo be fa ne bia onim na mom lawyer ni onno ukọ lawyer office ya enua bode ho ena enua manken obo akohoma so what you say enti no mani kan kokọ to mo say e your constitutional duty ba yen so ye wo chafa o duty na so mo kokọ to sen lawyer ni de ne office ho no enye bode na etwa kofi omo no kra se omo wo lawyers enti enya se omo ko boka omo lawyers ne ba ka so faale a no go fi obeba enti no nkan tro say ye ko by injunction order enye yie but I'm telling you say injunction na obekọ no electoral commission bo aben se okwa akoye no e dey say registration no e koso no enema bia koso a wo fi say mra e govern registration electoral commission akwati ansa na injunction ya adwuma obia no obesora akọ supreme court yakọ bebre o my Ghana e wo supreme court to ama so many decisions ya amanfo akọ restraining the electoral commission performing their constitutional duty anye yie electoral commission Ghana enye ne edika na electoral commission bia ba o se meye voter register one and this in some omo kan say
register no ye bloated a ma me Germans oboa na Ghana ha obi ntimi nto aba ma obi no obaya me twe wadwe na ma expose NDC na no pai 2nd January 2019 ye call referendum by no say 2028 December 2018 ye call by no NDC press conference our deputy general secretary na yes our press conference na ekita menani nie 2nd January Peace FM online publish the full press statement no mo ane mo se register no enya de se Ghana ha obi betima to aba ma obi no ye kwa ya NDC fo se madam Germain Sane EC officials ni bi no etoto aba ma binum referendum mo kan na manka ewo mo press conference a mo ye enem asana sesama no se enya de se obi betima to aba ma obi nti register no hwe nim sa na register ben na mudi akisu Germain se referendum na ye ko ye no wawiamu na de na ye nto aba ma 99% turn out mada enti sa no no na wiamu one ni officials no ene to aba se be ya referendum no ama ye benya the qualified number and a percentage and this mu na mo de sa asem ni to dwa why the U10 and na de mo ye U10 na mo se Ghana ha de obi ntimi nto aba ma obi na ye da mo akisu Germain ni electoral commission officials o mo Ghana nyina se oti region Western North Bunu East Savannah North East ahafo say enye nkrofo ni na pie kwato aba na mo electoral commission na wiamu na mo di creative region infafo na wiamu se mo gidi tum say electoral register ni ye bloated by then obi timi to aba ma obi dia ene ye nsesa na obi to aba ma obi kwa me aka 2 minutes mamusa in all of this na chese said the ECS ni gina ya or the timetable na ba betudwa say 15th April say 18th April or shase no sa pepepe and the graphic be we mu so stakeholders wo mu a say wo mutimi reach some compromise compromise and said there's a new register is coming intini yate ase ye ko organize ye house no na ye akwa supporto na ye aboabo ye nkrofo na ye MPP ye free ase ye tire na ye nkrofo electoral commission and dairy graphic Ghana fo mrantie ne maba wo motifi o munya adwuma nya nyina bebe fabe ba publish ukita HND ukita degree EC officials na ewom enti mrantie na ma pa adwuma ye monko dairy graphic ne de bebe fam adwuma tua mo ka kopinse beto aba be wia mo benya bibia kofi NDC se dabi ma electoral commission fam adwuma enti mo a mo benya akonya akoye adwuma for the new register no NDC fo kora so mo mpem na edikan obaya electoral commission so adawroma voter register ya ye ka ho asemu wo ma procure new machines ye ba NDC fo se machines no ma ye nyuso mfa nye new register na machine na wo ma kra o de ba Ghana no obaya ye mfa nyama buro ye mfa nyama buro enti sa wo ye wadwen se electoral commission nyai machines no fa ngu dan mu dia machines na ye ba na ye mfa nyama buro ye nka se ehia more ana banche more bia okroma register machines na ye ba no the compilation for a new register okay and nothing else entinu electoral commission konne na so kokosia eminent yi na wo mu ni banding decision bia on be take etia electoral commission na wo the only advice ya me pa and I'll be fine. There is a new register coming. Facebook Ghana, I am too fancy one farm. That new register coming now. I had to say, Mukita Mukrache. Tio Obi constitutional duty there. 1992 constitution. Member. Yen defend the electoral commission. Now, mom, Obi Obatna or Maimu has said 1992 constitution. Yen yina ni ye kambom ni ye anameboa. Enti say yakroma so the constitution be ye adwuma say support no enti ye MPP for ye Ghana for and ye support to electoral commission say constitution on fa nya adwuma no say the constitution ye adwuma enti uti kroma na ye party na so nti ase ma constitution ye adwuma kwaminum so ti boda uti duru guna so ya obetima akroso kwanse krom kodi ba no na sia no aduba no akokwa se kro de na ti wolanyo awakwati o say ya look at their shoes are they the same? No, they are not the same. I've checked. And I remember one media na
Ah, wala yo. Enti me bisa one question man ti wudi na to aso for ni nyina ma skip it. Ah, wala yo ti ma skip it for tin ni nyina. Me wudi ba make ka last one we e ma wala yo ida kwatia. I can't understand the NDC and their cronies such like Bernard Mone and Kwesi Pratt and can't just put it into consideration that even mighty Charlotte Osei herself has been removed. How much more votes are registered? That can't be changed. NDC should put logistics in order to face the date of compilation and stop disturbing our eardrums day in and day out. Musa Batwaya, it's important to indicate that no government has ever succeeded in the fight against corruption. When your family and friends are virtually taking influential positions in government, at least President Mahama has shown leadership by prosecuting his officials. In some cases, monies were refunded back to the state. In the case of President Akufo-Addo, no single person was made to account despite the numerous corruption allegations. I suppose you want to say, if it's your message, it's so active. Paul Omani says, land of solid gold, Obuasi, yet underdeveloped, with the worst dusty and tiled roads in Ghana. Why? Kwesi Prempeh Bonsu, NDC Mahama were busy paying judgment debt and Woyome, but failed to pay teachers. Now they talk about the budget presented by the EC. Hypocrisy. Danso Samuel, Obaba, what is the difference between commissioning of circle interchange and the commissioning of ambulances? Please ask yourself and the opposition NDC. Donnell, Piao, True Talk, NPP man, NDC and JM wasted 8 years qua. Die-hard NDC supporters and NDC leaders are dragging Ghana back. Justice Ejuri says, Abronye, the man of wisdom, educate the NDC members for me. Musa Muhammad says, please mom, tell the NDC and NPP they should stop these lies of government. One day we all Ghanaians will sack all the NDC and NPP. Ivan Slati says, yeah, looking great. Okay, that's a compliment. Thank you. Also, Pretoria. Yo, yeah, Pretoria for Medase. Miss Pearl Jean Swagger says, so Abronia is going to be reading the newspaper while there is talk ongoing. And so we'll show what their funny points, sister Anna. Honorable Abedi Wakwada Sukumase, and he says, thank God President Akufo-Addo reopens Obuasi mine to promote productivity and profitability after first gold poll since 2014. And kudos to ex-President J.J. Rawlings as he urges patience on voters register, bro. Okay, so that's yours. Let me take the last one from Citizen Francis. And he says, those demonstrating against the new voters register should convince us what they stand to lose if the new register comes on board. Their planned demonstrations are meaningless since the reasons for same are not cogent enough. Ewanti Matiso. Okay, nti aka meeting no enkono. Meche no 99 amamu na mafa baako. Kwame, President say diplomatic community no say cases of corruption BBB ania omufamra office of the president. What becomes of the other institutions? Omo munye drusom betumi aye say adwuma no anana afi ye famra president office. Oba oman Ghana wa hu. Fight against corruption is always in the media. Okay. It's always in the media. Oh, Abronya ye corrupt. Kwakubu ye corrupt. It's always in the media. And to say transness says you be use the media to fight against corruption. Enye. Nedikan. Obi a ye be accusing corruption biya no. Starting say a allegation no. Ebe ura court to dan na meboa. Say ura court to dan mu a. Nyese o ka say Abronya na Kwakubu ye corrupt no na a end wo honom. Wa legend no. As a so timi prove beyond reasonable doubt to say adanse emu do e kire se me proye ne katasehye ma ye niam bi ekotie o man no as so timi de ba and yenim say we num nyina be wie say bi a criminal prosecution ni ade ingredients ye wom ni say so de adanse emu oduru e de kɔ ansa na watim de me anakwaku bu anya kwa fiase enti ubi e wano aka say me ye corrupt na no eno no solve problem no
ya kan sa akeke ne ye kone se wamfa evidence yankwa and solve problem no. And so with your evidence now our state institution is fight corruption. Mampanyin koto aso say ebia wo de akọ special prosecutor ho wanya response but no nim say ending of this year no let's a special prosecutor dey akire na wa investigate awie atake omo statement no ma hu say we dey mu odu we a mere allegation ya de court a won succeed eba sana na e frɛ no waste of resources because state prosecutors in call day in and day out to banyina no the state resources na the prosecutor na meboa. Okay. And every case bia no it's so here proper evaluation. E won say evidence na wo di wura court dam no you are going to meet somebody a training no say lawyer ni mapa. Obaka kan man ne mrachim no wasem ne nyina sim say wasem we die kire say obi adi fraud o man no. Your instances bebre ebe take long time niema eche ebi ti se Chechuchi Kata case ebi ti se Danaboda pidie ebi ti se Ibrahim Adam de ebi ti se Malam Isa de ebi ti se Kwam Pepra ebi ti se Victor Solomon yanwe yes na ediye ni nyina nso se bi wo hokra na witness ne wa amanone etese ye kofa ne ba document bi wo ha etese ye ko forensic audit voices bi wo ha etese ni nyina akọ forensic audit ni ehu amsa na dia wura court dam. Special prosecutor against the Felix Fosuku Achidie ose waton safre former president Rollins Somra ona aye na allegation say abrante no omulusu abana no ogina ne nanso to edan ko $3 million bia 1.5 ena watwere ne say nyesa waka ne sa akeke o na mom bring the evidence chese Felix Fosuku Achie den atofie. Oh, Mr. Special, one money did but pay, you know, my clear for my president. Special prosecutor, no. Sir, bring the evidence. I will information. Oh, Mr. Mena, may catch it. What you can verify public from notice. Yes, a public. Oh, and none no pay, no sister station, discuss it, and none no okay. Mr. None no pay, no sister station. Okay, FM discuss here no pay about the invitation. Ya extended to former president Jerry Don Rollins ya onyankoye amatiami dunana aka. No, I'm asking about Kwachi Ofosudie because Kwachi agency say oma amodi dia o babontin ba be respondu ye say Rollins wo evidence on famra against him. Even Rollins can say little rat or you should the word little rat. And a man for binimo kasa no mo bo Felix din. So mo information and a special based on the response na Felix de ba no. And I'm at do a free as investigate because wow do why then Abba say allegations in any nama bontino. Wo former president who say who are dancing farming for Felix. Unfortunately, time on us on what I say. And to sanity and Timampanin cast evidence here. Ebia no wako CID. No wako shrine. Wako special prosecutor na nya bring the evidence. Really? Na sa no institutions na they working. Kwaku. Oh, them say asem kan say they are not working. Na mom ebi wo ha o say ebi amekọ frustration in ye keka ho. So what you say? Among institution no mo. Me no ka say auditor general onu aka say resources ananado danko akofo ado dia man no. Daniel Domlevo on one can say we have received massive resources from Nanado Danko. Very graphic. Thank you. On one ebo Nanado Abaso into institution a man for order yi auditor general report to end that to omono. Ya say charge you or more. Sika o magia mo mind to see am no kasa no. Last year the publication 668 million Ghana cedis. President said diplomatic community say omo corruption bia ombetumi dey about office of the president. Mame entry new abroad say former president JJ Rollins wa more Felix Fosuku Achidie. Afi wachi mo say Felix Fosuku Achidie so onye obi oye corrupt. Mene na ye dwuma ana menyi ni se kwa meka so oye corrupt. Me chirichiri mu ya menkofo ate onye obi oye corrupt mene na ye dwuma ama me amin ma brante ne se de ositie o se bɔ ne ho modern ne the way I will see ye sharp. Inti baby Felix will be a mechia. Na o mampani wase enya ne dey. Ketase che ne proye ko na ma mu no yan report.
ene wada no on sorry ene de adum kwaku na do wada papa no on sorry enti sikadie ni sikawi a ekoso na ba mu evidence bonipa ba ko dina wadi sika kwa me pa cho ni die mu a me time no kra so allegations on fan 4 minutes pepe na 9:32 no we onye first onye you for organize kwa ku media ni die sro 9:30 no be pound 2 minutes fa 4 minutes na kasa ani sikadie sikakankan a ekoso wa ba mu enti na do huni enti sa foreign diplomat na emre bi no mo kasa na Canada ambassador no kasa te sikawia ni sikadie ekoso o memo amante na kire se obi awia sesi me beba ho sikadie ni sikawia yi sika ya won TV ibi o mampani na kache unum second de Japan kasa wo ko hwa ya juice cancer no akọ it's never true kan de Japan tape no wotisi a it's never true what ya juice ka ansa na wakọ wankasa omampani etumi de ne tra ho eton no agiska omampani sabrochire ba bia anko step down dada ya do tra ho giska onye corrupt aba ya ton na do oba ya some o kanti no se ya ton na odo bi otia konwa so ya ton no wo tia ne aduska wo tia na ne aduska wo tia na ne aduska wo se ya ton na do ye ni ha ana na nsenya ayi mami ti we ya obeka se mpipi amamu no de omo disika se ne yesi disika omu ne ewia sika omu no ohunu bi da bate pia bonte a na ba ni begu enti asoma ne ton konko we mu no wakata so Adekye ya ni promote no imfa no kan wankate sika imfa no kan e plant se sika wie course national service do ma sika sika wie course na do ma penso sada sika o wie a ya investigate me da se ni papa ya me case ye kwaku se mame no maninya kasa no we program no obeja kasa kwaku tie me evidence when kwaku mpacho tie sika wie e course o da bia te course no ya na o yi na mic na film enti me na make say mame ne de no o say tape no was doctored ye betimi dia ye enti dia doctor na ye fa ho ye fa ho so sika wia eni sika die kakra na wo mu no sa kakra na aka wo mu no so onye was doctor so say doctor no ya twetwe bia so nti no de ye twetwe to no de ye twetwe to no ya na ofa na abede usenye no na ye doctor no de twetwe ho kakra no kakra na twetwe to no o say sika die ni sika wia no e be to dwa aban ne be guo no ye mfa ho na de aka no ye ntonkone so de me sachere Adekye Nsroma kwaku ya na ye ya ni abona baso je wa ha cylinder manufacturing company na because I bo mama ya baso say obi a omo ne homoden na say Richard from yes obi a omo ne homoden obi a no amu aju that woman was a good policewoman or was several years of experience there be one say who can say na ye say nti eti oni e plus omo ya Richard for ya no the eti plus ntemu wani so aya suma o se asemati okwalebu ko hwe mu a wote ade na ehu tikadie ne dɔso bebe todu aban ne begu aya sama obi antimi anya kodura nka se ane sa na tie enti ayo manufacturing company cylinder manufacturing company jaima no ahwefo na be correct bebe mame Francis Asiam wo yi woni bebe mame Francis Asiam dina na wonte ni eni ha ana board fo be ka ase board chairman ne dom te mame ni digwini mu ho ade achi ye ni ayi board for na mama Francis Asiam da so we nyanya kata se ne poye de hin na wo de se wonko president office kra wo de kwa ye muwa wo de kwa ye muwa wa ko state institutions na ban mu institutions organ na nyina Akufo-Addo ase no institutions organ na nya Akufo-Addo ase na nya dwuma Akufo-Addo institutions organ na nyina wati ni trase anu wode ni tumi na lawyer for ne mpanyfo okoko na nya dwuma okwa nya dwuma ye ni anu wati committee bebre pious kodi Australia what say nkofo kwai ma ye che wo mo amomo ato mu tuatika the minister na wa na wa saade we beto ja wa wani to enti wan de nkofo ne kwai woni wo mo exonerated enti wan de wo mo kwai na ye exonerated no ne da beto ja ankra every free every free ankra na we ya buy na so what form na woni mu de ekoto wa ba mu a enya sikade ni sikade na ekoto abai we is the most corrupt adam wo ma kwaku nkasa abai say kwaku ampa what enya wo na wo be kire wo de jama ahwefo abai we is the most corrupt president we have ever seen in this country o dware wo mu o evidence emofuna ka Canada fo aka Australia fo aka even UK fo aka na wo kan wo ma no sa na wo de kwa nya dwuma de ye dia ko bebre kwa nya dwuma oni ha na northern region
obi northern regional deputy minister say apa is Otapa West ni deputy minister bi e ka so odi dwirim o man pani so suspend no nye wo corner of hwa na o kata branch no wa lift a suspension no no ta ni deputy ama ni se ne enso ye kan ho na institutions ni timi nya efisa ye tie kire ya adwene se wo de kwa nya adwuma won kasa wo boss media for no fa ba ko kra media for no se kam sorry ye sa o yes wo do so ye campaign mu because dwirim wa akoso aba we mu no e bi si Ghana had that for Republican constitution e ba mu sada o this ka o Brazil na nsen on the motor na yira o sa confirm kra de bia no wawu moto ankasa etumi gira na ehuni moto no so etimi nya nkwanhia sa ke no akwenya nkwanhia de greater kofa so enti yo me de say abronya say moto no ba moto na ayira no atekreta fa so aba ni na abronya akasa enya obi na okasa ma no say krono e course wa e wo court no adabi so na te court no usi moto no dance e de tim dia dance e ba o kasa mama o kasa mama and why gentle krono koko bodo e krono kwa me mpa cho me da wase enti sese no sese moto abronya sa tekreta twa fa so onka anka ba yira moto na yira enye no kresa aye hunu ye e be pem nde ye hunu be da moto na ban no nso aban no nso aban no nso be pem nde obi adam wante ayina se aban no investigate ni e call e ba e de call ya tabet sister premise for le de komata kwade for ye te ha na gira be pem na ban antwo obia na ban no nya corrupt abai sa de we hwe ukọ eya Ghana National Lotus one day chief executive officer sa contract level de manabutu afọ enam sa ban no ankata na wote so no wo de contract mai aban de eye tetreta dudu o ye ka aban a parliament cry aban the figure one figure head no papa no offer where you corrupt never again evidence yeah mama evidence mama examples we bre what dey be na me sanka fana obi aye investigation investigation ni ensa ankonka na do busu abaya wo tia so ya say say wo fie na say na do busu afo yi ni ama ha wo mu tuaka na do busu afo yi ni ama ha wo mu ya wa ha double salary bia for Ghana ha ya wa ha na minister of finance minister senye double salary kenoforiata mama nkasa kenoforiata ekwadi no kakaka bia yete yese percentage bia wo so no kura so abusuafo na echedi ana brojaja mfide coach that kira de se kwan ya kenoforiata fo aso edi sa adwene mu ehu enso aban ni nua no 9:35 kwa ye betimi akwa ye damo ase owura kwa kubu ahe oye deputy communications officer ema NDC amanyoko no national kwa me bafo ye tafre no abronye oye regional chairman ma MPP ewo bono region ewura no ye damo ase pa enti ye de besi IDC idea ma mensan kan che me ba PSC osei kwa menketia yamwa PSC osei kwa menketia yamwa wo Gloria Diop Preparatory School and then when you're 5 years happy birthday to you once again from your daddy Captain Chris North in Ketia Yamwa GHQ Religious Affairs and Yabusia Fono Enyina ho may that ma Addis Beauty ase sawabo miti fefefe amame or dance man on the banana Magbu Park no ND enimhye na Magbo collection also ewo pig farm trabe di Pele Plaza no a enchen pe ena owo ena wo mame empaboa medin de yakuna ma brothers idede inti wo mo pese wo mo confuse me nanso no baga waya onyame enhyiraw no nti nanimu enhyiraw na enyunu ju akai se obeda nyame ase yakramo